Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arju Ponitha. Lakhain korphon nilip MSC constituency ke parlo upper tarapung lower tarapung arat ke dam ke bang atobar kawipen kisung non puan ta jok un ipin lang pusi radatum kaningri hangjo Sonsi tarapung aradatum karbi anglong autonomous council kachari abang phu CEM Dr Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh beaphan kachoningri aputhak kepapleng piperek pen ajok kaningri hangjo Sonsi pini apor pherangki atum pen tarapung arat ke dam ke bang atum aphan karjo ahud rat atum nangka chethan dunki nelitum karbi anglong autonomous council kachari abang phu atum aphan kachoningri ke non pen kalilo ha phusar phisar adin penlo towar nang salam pinang jipu kachoningri sitame nitum nilitum alam ke asapta anu nang cheden dedet ke nilitum kachoning rita kelak thusi ingi buprop an pinlo lasi nilitum kama thathu ke nilitum tarapung arat avot ke ale avedet si mandet lopusi rat atum pen ningje pot lapen puthot choning ri thulo jong si nilitum tarapung arat aphanda karbi pura nang hok lepute nang jinso lepute towar nang selam pitha pusi karbi anglong autonomous council kachari abang phudo an aphan sitami choning report nali bang ke neli dak dolomora hitipen Delomra hipen non ke dami ke kedamike neli tungi tarapung lo longala tapo tarapung to war ke ko sonja lonte ke dam ke bang ke tarapung to war ke kai son na thaklo kai lai tung the long prong son thaklo non pura chila thekelo tang de la non nali konsira tuma phan kar bang long tanwas konsira phan nang to non ke chari bom sarkar phan ko pilo nang lihin pen ke churi gang tung ke katuni ri ga bang hutin da tung lo setame neli tung inglongara tung ka sarkar so mate konsira so banda ko amsi katuni ri da ko non ke neli tung katuni ri da katuni ri dolo atheke neli tung sarkar so mata tahailo neli tung inglongara inglong ki do ko ka tung ke abhut setame id kom he ka sonsi mata tahailo ne apotini tung bang non punan benta paano ne ka chuni ri ka joy sonsi mandelo apon non bang ka chuni ri ka neli tung ka chuni ri tung tame I ki budolo poti chuni ri thu ta in tung thu thedalo na tum ke la kisung hut ke bang tame ko son la tum ke ban gen tala neli tung la neli phang dong sing tangra neli ken khu tangra la lo pute neli tung ki su bi ne tame la sonsi ki wan bom lo e phang bi ne jong si un elo te ki su ta la sonsi un e bom lo neli tung long ke cycle ta un elo gari ta un elo neli tung ke ja sormu choro ta ghora tolong un ke ghora pen po ghora tolong un e tung bote e phang pen hor po bahar po la son lo ghora ke nene ke ijon long kon ana dolo ene 12000 13000 la son hala ke dukela ka tum ke ente chunamon e tum ke dukela ka tum ente la puchi cha ka ma pinela cherap choro ko ama aldo si mane inglong to higan cherap nei bo pola to ka cherap chero se to anwelo churoi lo Register Assembly LA Bukajan LA pen Harragat LA along an ongdung arong pen anghoi ke thakpon along kohora arong pen ta chedon dun thek the alam thi chibaklang pon Jakhong poni phai hini arni lakhain kora trok dwar bagori MSC constituency kohora Chandra Singh Rongpi open stage along rongpho arat thurpak pen Register Assembly LA Bukajan LA pen Harragat LA along an ongdung arong pen anghoi ke thakpon along chedon dun thek the pu alam thi ningduk chibaklang pon Lason si Election Commission along pen kapang dakpon along Register Assembly LA Bukajan LA pen Harragat LA along an ongdung arong anghoi ke thak dakji angringdu lason si dolamara diring kohora pen chenglong bagori socheng thenta ahoi lekai arong anke Harragat LA ardusi parlo pondeji ason si angringdu labangso lampang dak det pen ongdung arong pen chedon dun thek thea son si thekpon long la son si jakhong poni phai hini arni kohora rong phara thurpak pen kohora Chandra Singh Rongpi open stage chalong chedon dun thek the pu alam the chepaklang ponlo chedon dun thek the alam theke Kaziranga kohora kedo arat atum ajat asai akam sitame Bukajan LA along kedo asap joy muchot athema ajat asai akam documents hei hui selam damji pusitame tebok het ajoksi arnisi chevoi fit un bon sitame non Harragat LA along nangpon det lo pulo tangte kisung the tamji pusi lamthe paklangpon athema Harragat LA along an kedam deji aphanta Halloween lason si adim kimi pulo tangte kachini dunde penchenglo kasik sak thepikji pusi lamthe jongpon lasi lahaya kisung along akaya teng along Bukajan LA along pen nang terek pon rinon pusi Election Commission aphan lapen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Dr Tuliram Ronghang Dr Numol Mumin lapen duar bagori MSC mate Education EM Richard Tobi aphan sitame Bukajan 11 along kaprek nang terek pon rinon pusi kohora ada tatumpen choningri pedopon Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong News ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আজি আমি আপোনালোকক মতা উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আমাৰ বোকাজান এলে বৰ্তমান আমি আছোঁ, কিন্তু ভৱিষ্যত আমাৰ এলেটো আপোনাৰ হাওৰাঘাট এলেত পৰিব বুলি শুনিছোঁ। গতিকে সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ কি আমি ইমান নিচেই ওচৰত থকা আমাৰ বোকাজান যিটো আমাৰ অফিচ বা আমাৰ চাৰ্কল অফিচ চিলুনজান, আমি দুখীয়া বা আমি পৰিশ্ৰম কৰা মানুহ বা আমি কাম কৰা মানুহ হিচাপে আমি ইমান ওচৰ হেতুকে আমি যাব পৰা নাই। গতিকে আমাক যদি ফুলনি এতিয়া আমাৰ যিটো এলে ভাগ কৰা হিচাপতো ফুলনি আমাৰ চাৰ্কল অফিচ হ'ব, তে চাৰ্কল অফিচত আমি কেনেকুৱা যাব পাৰিম আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ। গতিকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ তুলৰাম ৰহাং ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আমাৰ যাতে আপুনি আৰু সংশোধন কৰি আমাক বোকাজান এলেত থাকিবৰ কাৰণে সুবিধাটো প্ৰদান কৰক, তাকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰি মানিছোঁ। নমস্কাৰ, অনুৰোধ সেইটোৱে থাকিল। Dima Hasau District ke Parlu 23 kilo Larpheng Arong along track pen kar kachetong ajong bang hiniatum apran ke damna. Kedam tang jakhong achik lo ni phai hini ar ni nijang karbi anglong pen Dima Hasau District arlo umrangso goldfield an kijui dampen hem kache bang bom aporahu track ke pachat parpik ajok ahir ing tangrak pen kachetong ajok bang hiniatum apran damnang juilu. Bangso accident adim along 23 kilo Larpheng Arong along ajo porphai trok siapor pusi pachidipon. Labangso kapatong attract bearing registration number AS1GC 8111 lapen elto number AS01EU 1393. Labangso kachetong along inut adimaklong amat apran damnang juilu. Berta kirip dunlong atengki nijang karbi anglong Kheroni police station ke parlo lakhahini rikang mihop Dhorom Singh Terang langchar arong Bikram Kropusi pangthekpon. Lapen arlo sopimar bang hinike arenga huke sodundolo. Bangso along arenga huke sodun Lakhaisi rikang mihop Mina Ronghangpi Diori Tiniali Onjuli Teronpi pusi pangthekpon. Kapachini pon atengki alanglitum goldfield an kijui dampen hem kache bangpom apora hutsi labangso ahuni phonanglo. Lapen kit hitang abang arpum bang hinia phanta postmortem aphan haflong along an pon lopusi berta ribdunlong. Kheroni pensar honteron Karbenglong News. ডালমিয়া ট্ৰাকৰ লগতে এটা কৰ্মৰত ড্ৰাইভাৰ এজনে চলাই আহিছিলে, তেতিয়া মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল। তাৰপাছত দাদাজন পঠিয়াই দিছে, আমি চাৰিআলিতে ৰখিছোঁ। তাৰপাছতে এম্বুলেঞ্চখন আহি পালে, দাদাক লৈ আহে এম্বুলেঞ্চখন। তাৰপাছতে আমি চালোঁ, চাই মেলি যিয়েই নহওক বুলি লংকেশ্বৰীলৈ লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত তাত ডক্টৰে ক'লে যে এইটো জীয়াই থকা নাই বুলি ক'লে। তাৰপাছতে এম্বুলেঞ্চ তাৰপৰা উমৰাংচুৰ পৰা পঠিওৱা এম্বুলেঞ্চে ঘৰত থৈ গৈছে। তাৰপাছত ঘৰত থৈ অহাৰ পাছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, যিহেতু এইটো এটা এক্সিডেণ্ট, সেইকাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱা উচিত বুলি। সেই লগে লগে আমি দাদা মৃতদেহটো ঘৰতে থৈ আমি কেইজনমানে খুৰাহঁতৰ লগত লৈ খেৰণি থানালৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত খেৰণি থানাত তাত জনাই তাত ক'লে যে এইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয়, উমৰাংচু ডিষ্ট্ৰিক্ট কি বুলি কয় ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইকাৰণে উমৰাংচুত যাব লাগিব, উমৰাংচু থানাত পৰে আৰু দেউং থানাত যাব পাৰে বুলি ক'লে। কিন্তু আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে অন্ততঃ আমাক যোগাযোগ কৰাই দিয়ক ইয়াৰ পৰা, যিহেতুকে একেখনে অসম পুলিচে হয়, একেখন অসম ৰাজ্যই হয়, গতিকে অন্ততঃ যোগাযোগ কৰাই দিয়ক, যি কথাই নহওক আমি আলোচনা কৰি ল'ম বুলি। কিন্তু যোগাযোগ কৰাই নিদিলে, আমাক দেউং থানালৈ পঠাই দিলে। দেউং থানাত গ'লোঁ, গৈ তাত যেনিবা অচিজনে ফোনতে কথা পাতিলে, সেই উমৰাংচু য'ত থানা পৰিছে সেই থানা অচিজনৰ কথা পতাই দিলে। তাৰপাছত ৰাতিপুৱাই মানে আজি ৰাতিপুৱা তাৰমানে যোৱাকালিৰ ঘটনা, আজি ৰাতিপুৱাই পঠাই দিয়াৰ কথা কৈছে, লৈ আনিবি তেনেকৈ কৈছে ডেড বডিটো। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে যিহেতুকে আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, গতিকে আৰু এইটো এটা এক্সিডেণ্টৰ ঘটনা, সেই হেতুকে তেওঁলোকে মানে হাতত ল'ব কামটো। তেওঁলোকে যিহেতু ইনফৰ্মেশ্যনটো পাইছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আহিব, লগত আৰক্ষী মানুহখিনি আহিব, কিন্তু কোনো নাহিলে। আমি নিজেই পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে উমৰাংচু থানালৈ লৈ গ'লোঁ। তাৰপৰাহে আকৌ হাফলঙলৈ লৈ যাব বুলি কৈছে আমাক।
এইখিনিয়ে জানো আৰু কেতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকৰ যি ধৰ্মৰ মৃতদেহ কেতিয়ালৈকে আহি পাব ঘৰত উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা কেতিয়া কেইটামান বজাত আহি পাব সেয়া কথা ক'ব জনা পৰা নাযায় কৰিব পৰা নাই আৰু গাড়ীখনত যি মহিলা দুগৰাকী থকাৰ কথা কৈছে পৰিচয় পাইছে নেকি কিবা না মই গম নাপাওঁ গম নাপায় ন মহিলা দুগৰাকী ক'ত গম আছিলে নাপাওঁ Ajit rongpi ator sangpi junaki tok bipi hithi iruidopo hem chililidet. Lakha kretroksi sojeng thenta constituency ke parlo deusor domlong rongpi arong amikar Ajit rongpi ator sangpi junaki tok bipi hithi iruidolo hem chililidet. Sangpi junaki tok bipi alangli keso ningka nisi sosilo alangli keso ajok manghu mangram damtap dampru akeso cholonglok ajok keso kachelangji aphanpura apiapo ahem an achor Ajit rongpi abang chethon damlo lapena phi Kedam tang bo signifying kora sirkep arni alangli manghu mangram ajok apia po hem pen dam juisi non puanta hem chilili dat lupusi apia po tum lapen achor Ajit rong piatum chelang pet pen penang anadim kiri cepadoglo bonsitami ribomta theklong le datlo lasilabang soal so pia phan junaki tok bi pia phan theklong bang aling sitami labang so contact number 9394123547 along kahumri jiaphan choning report Rongmong wepen Jonas Singh Tiso, Karbianglong News. Hada dari kiso nili da cilang lo sita me nili long sarang gitu nili korte apok lo adak bam lo mungkin nili carni pona jat lo nili so ha hidi pisi se cila ha nili ya ki bitom hem si cilang lo mungkin nili carni pon lo nang dun lo mungkin nili long mungkin hem ci bang nili long sinang dang nili hem sinang bahadun lo ajo hem cilim edet lo Anke dak pendam lo nili nang thon nang ma nang thon nang ni lo ko lo ama nili bang ta chi thon de der lo anke dak pendam lo anke kuthuri gari uthi dun 10 baji lo ko ke 10 bai gari uthi dun lo ampal ke hem chi dam de manghu mangram lo la ta kiso rason dam bona kiso jar le he dam bona kiso lo ampal ke bene rason manghu mangram rason siman lo anke bene lo Nih apa lah ini untuk tak dorong istik lo nih ke. Komentar ni pen lah. Dak pengen nilai dak tok bihan ben kidam ke but bara ni pen lo tahu. Ampal ke do koson lo hatal sari haten subon dak kidam ke nilai neng tu nilai ta bang ve kamsong datam dam jin mati. Ke akelo kamsong datam jin ni ikar man nilai neng nu ve uso pen ampal la nilai neng ta kampen ni ciklem lang sosok dam api si la sosok bang ke dak pen terek plut lo tahu. Ke thek tun thek long ke dak aja ta chi pon pe tha peri chi pon pe la pari ang si dan chul dar si chen pon plapan vet ku lo ke dam lo dak pen gari uto si uthi dun ta ho uto thi dun lo ko thuri sun lo ke dak ko thuri pang bang ko na tong pang no ne ke chini dun de dalong ke li tum ta Te nona bang tenang le tum lah. Karbianglong arat phan kupi lo nang le tum mane theklong te nang berta tha piar lama. na pulo kar beng long han ka bir ta e la son lo thek long te aku bir nang bir ta non kontek number mo kha kon pinin non ko jar lo he A photo do ma so pi photo. o do Lang de. na photo do sta mi aprang photo lo non na photo bang abi der lo Tang de la so supi ga chor dik lo ma. o do lo Somar bang asumara vela kichen tang kan ning kan trok lo Kan trol kona la le ke. dio sur dom rong rong piaro Nte non la dak si dokok piar lama. Dak che bang hut piar lama. o do ko mane ha tum si dak nang thon ko na se kiso la dak non ko lang tha pu jat he Oh. kiso dak ko lang tha ha dak da lang bom lo ki non ko lang bang pu ta ha dak nang thon tha ni pin pu hang thon tha ha dak nang ke hang pu sem si bang ta man mang hu mang ram no ma he ja ke dak nang thon kok lo ke dak ni li tum ta lang bom la kiso la son lang jat lo he ke se lang lo ajat lo ke mang hu mang ram akar jong ta dam dam bang bang ta ha kar jong tu ni ta hang ni to Nte hola acor ve ka tum bang sta me ciri pon bom la person do lama. ciri bom la tum ta hapuna Puna ciri pon bom mati. na tala puni tum ri hur hur lo he hala puta meri lo puni tum ta meri lo ko ani ri ci paduk lo sita mini tum ri bom pen da theklang le del lo Oh, acor men ko pulo. achar men ke ojit to bi rong pi Rong pi. Oje rong pi di. ojit rong pi Dio so. diu su rong pi rong
Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sangpi Kadom Terangpi Asarpi Karlitang Sika Ingtipi Artaningkan Trokebrapli Jakhong Poni Phaike Thom Arni Adapor Phai Sirkebra Achitem Apor Malom Amithang Ahem Hanjang Langsu Sodar Terang Arong Along Bangso Appeared Hepen Sangte Chuendam Detlu Sing terang lapen kawe rong pipi atum asupo Rajas terang pen cepa chorlu lapen non alang li ke pamote kang asupi bang proxy dolang laki basa pi terang pi Purnima terang Monju terang pi MSC sangpi kadom terang pi Omphu terang pi Rup mili terang pi lapen Rup talin terang pi atum henlu Laso ang bong pen alang liphan niphai ke thom arni ki kithi arni pusi hok ponlu lapen niphai pli arni ki rong pedo ponsi niphai pho arni si me an pi ponpu Karlitang Sika Ingtipi Asar Bura Amen Tambuk Ingti Lapen Asar Pi Amen Laki Kare Rong Pipi Alang Li Amehang Kethek Laki Ingti Arphek Adong Lang Tibuk Borjan Constituency Akorte Inger Inudvet Alang Li Rengtik Ahut ICDS Worker Avoreng Ang Hoy Sitami Klem Dunlang Lapen Ratchari Asong Anat Sitami Kachipaduk Abang Pino